Klinika Magdalena, specijalizirana za kardiovaskularne bolesti, osnovana je 1997. godine u mjestu Krapinske Toplice, nedaleko Zagreba. Do danas ovdje je tretirano preko 60.000 zadovoljnih pacijenata sa preko 7.000 kardiovaskularnih kirurških zahvata i preko 14.000 koronarnih intervencija. Ovakvo veliko iskustvo garancija je visoke profesionalnosti zahvata te minimalnih komplikacija koje se mogu dogoditi prilikom operacija. Uz ovaj ključan segment, ali i ostalu visoku razinu usluge i dodatnih aktivnosti, Klinika Magdalena je odnedavno ovjenčana kanadskom akreditacijom za kvalitetu zdravstvenih usluga. Magdalena je bolnica koja je nedavno dobila i poseban certifikat, kanadski certifikat. O čemu se radi? Pa mi smo aplicirali za jednu međunarodnu akreditaciju koja pretpostavlja zadovoljenje svih međunarodnih akreditacijskih standarda u smislu sigurnosti za bolesnika koji se redovito upražnjavaju u našoj bolnici. Takav certifikat ovog časa u Hrvatskoj nema još ni jedna bolnica, tako da smo na ovom području bili prva bolnica akreditirana u potpunosti prema međunarodnim akreditacijskim standardima, što dokazuje svakome s kim razgovaramo da se ovdje radi kvalitetan posao na dobrobit i u potpunoj sigurnosti za bolesnike. Klinika Magdalena svakoga dana obavlja na desetke različitih kardiovaskularnih zahvata, među kojima su i oni sa minimalno invazivnim metodama. Kolege su pristupile bolesnici kroz takozvani transfemoralni, to znači kroz venu u preponi i preko te vene dolazi do desne strane srca i onda raznim manevrima ulazi u lijevu stranu srca, pozicioniraju tamo određene, ajmo reći, cjevčice ili katetere i kroz njih onda uvode ili balon u ovom slučaju gdje se onda pušta na pravo mjesto hladnoća ispod minus 50 stupnjeva Celzijusa i prekidaju ti putevi kruženja aritmije. Koliko su ovakvi zahvati ugodniji za pacijente i sigurniji i bolji? U stvari, prvo ovakvi zahvati se rade u jednom od oblika anestezije, tako da su praktički bezbolni, pacijenti se probude i u stvari nemaju neku veliku traumu. S druge strane, to su zahvati koji konkretno kod ove bolesnice izrazito dižu kvalitetu života. Ovo je pacijentica koja je praktički ponavljano završavala u hitnoj službi zbog aritmije 1 do 2 puta tjedno u zadnje vrijeme. Dakle, veliki pomak u kvaliteti života, a i u sigurnosti, odnosno u preživljavanju. Potpuna novost u liječenju pacijenata, ali i u razini usluge koju ima Klinika Magdalena, jest i neprekidni nadzor pacijenata koji su nakon zahvata pušteni kući. Naime, uz mali uređaj koji pacijent nosi sa sobom, može biti pod liječničkim nadzorom 24 sata na dan. Evo ga, mi smo kod vas u vašem takozvanom call centru. To je još jedna od metoda kojom zapravo pomažete vašim pacijentima da se osjećaju, ako ništa drugo, sigurnije. Da, evo, call centar je u stvari prostorija u kojoj mi imamo našu centralu preko koje se prati ritam bolesnika koji su uključeni u ovaj program iz daljine. Znači, dobivaju jedan od aparatića, ima više vrsta, ovaj je možda najjednostavniji u formi jednog običnog novčanika, međutim unutra ima kod, ima svoju magnetsku karticu, kad se on prisloni, on hvata ritam i preko telefonske veze nazove se naš call centar i mi na monitoru vidimo u kojem on ritmu taj čas je, odnosno što je njegov problem. Dakle, to je metoda koja daje našim bolesnicima jednu veliku sigurnost, jer u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu možemo dostupiti do njihovog EKG-a i vidjeti što ih taj čas muči. Ta metoda je dostupna 24 sata na dan, pretpostavljam. Da, mi imamo dežurstvo i naših sestara i liječnika, tako da u bilo kojem trenutku kad bolesnik ima problem, može se zabilježiti EKG i može se donijeti dijagnoze što se dešava. Stoga, ukoliko vas muči neki od kardioloških problema, naš je savjet posjetiti Kliniku Magdalena i bit ćete sigurni da ste definitivno u najboljim rukama.